Бүгүнкү видео контент бираз башкачараак болот туугандар. Бул Жалал Абад муниципалдык базары туугандар. Ушул жерден аз сиздерге только Матис, Тико. Только Матис, Тиколордун баларын берип берейин. 1, 2, 3 ошондойчу простой электропакет. Эгерде ушул тармакта сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө түбүндөгү классты басканды унутпаңыздар туугандар. Себеби класс басыш эч кандай кыйынчылык тудурбайт. Көрүп атып ошо бир басасыздар болду туугандар. Ал сиздер ошо чабан аккаунттун өнөшүн сөзсүз түрдө салгышасыздар. Ал сиздерге эң эле биринчиден мына ушул Матис 1ден бүгүн баштап берейин. Только Матис, Тико. Так, арткы состояниясы, төзүлүшү туугандар. Так, электро простой экен ал да. Уштерин өзүңүздөр көрүп, анча-мынча мен мурун кийин тарткан эмесмин, өзүңүздөр көрүп баа бересиздер деген ойдомун. Номери сенасы 100 000 туугандар, сена 100 000. Матис 1 2005-жыл дейт. Объем 08 механика мына. Камерадан кыйын кыйша көрүнүп калат, өзү негизи жакшы эле. Басыңыз. Ака, эмнесин кылыш керек, а? Мотор толуп бүткөн. Мотор кылдыңыз, а? Канча болду ол бүткөнүнө? Эме тартылдыкта 1000 километрден тартылды. 1000 километр. Неме тартылды экен анда, болду. Жаңы эле чыгып турган да, ака? Жакшы. Башка кадойлор кандай, ака? Жакшы. Өтө жөн Матис дегендер, Матис 1 ушул номерге. О, жөнөкөй экен, ака. Ушул номерге байланыша бересиздер, 70. Кандай? Боло турган жер 90бу? Мына Матис 1 өтө сонун сена туугандар. Аласыздар, мине бересиздер. Клапандарын тартырыш керек экен, 1000 километр жүргөндөн болду экен. Базарыңыз берсин, ака. Ушул номерге байланыша бересиздер. Экинчиде Матис 2 135 000 дейт. 0504 12 02 82 2005-жыл 08 объем дейт. Матис 2 135 000. Мен канча 2 жылдан бери негизи базарга келе элекмин да. Бир жыл болуп кетти да мына. 135 000 дейт. Чалынып, эле. Yol болот билбейм. Только азыр Матис, Тико тартып берем. Матис 2. Сиздерденби? Так, 90. Алмаштырдыңыз уже? Неге алмаштырдыңыз? Нексия. Кош бердиңиз же башка машина? Ал кош берди. Жакшы, базарыңызда арасында бул уже кетиптир. Матис 1. Нексия алмаштырып дейт. Бош дейт. 2000-жыл Корея дейт. Номери 706 57 54. Просто азыр эси барларыныкына билип берейинчи. Эси барларын. Так, 2005 08 дейт. 67 расход, ток дейт. 505 20 08 46. Басы канча экен ака мунун? 210 000. Матис 2 210 000. Жашылынан экен. Састен болчу жакыныраак эле көргөзүп берейин. Жакшы экен, таза. Эми таза, өзүңдөр ба бересиздер, мен главный тартып берейин. Эси барларын колунча билип берейин. 2005 дейт. Мунун эси жок экен. Эси барларын билип берейин. Матис Тико. Матис Тико болуп берейин, только. Чекеден тартып кетип берейинчи. Ба болуп атабы, ака? Ба болуп атыптыр. Канча берип койдуңуз? 200 берип атасыз. Жакшы, базарыңыздар десин. Ба болуп атат экен. Ба болуп аткан жерде тартпай калат. Главный эле камераны көргөндө бул жердин деле ситуациясы ошондой го. Жанакындай неме кылыпчы. Неси дейт? Силерден ака? Канча экен? Канчада атасыз? 85 колго тийиш. 85 000 бе? Колго тийиш. Базар арзан болуп кеткен эмеспи? Же ушундайбы? Жакшы элеби? 3-4 жыл мурушунайсың. 08 98 жыл экен. Иштери. Так, электропакет иштери. Номер айтып коесузбу коксунан? 501 67 67 37 37 кен. Кимге Матис 1 керек болсо, аласыздар, тебесиздер. Клатрон нерсеси жокпу? Миниш керек, а, только? Жакшы. Бас өтө жакшы коюп тур. Базарыңыз берсин, а? Только эгеси барларын сурап берейин туугандар. Жалаң эгеси барлар. Матис Тико деп.
Ака ақшасы қанша екен, басын айтып қойыншы. 80? 180? Avion bu. 08 2003 жылы. Договорный 180 мың. Номерді көрдіңіздер. Çağın dostum lan tart. Болды. Oğlum tayağına tak жүрелі. О, бұл жақтан тартайын аз, тайғаннан тартады. Берден тайған демағы шатты. Несін қыш керек, әке, меш керек тұрға? Меш керек, ә? Жақшы, базарыңыз десін. Бұл қанша екен? Bir avion ekan. 270 мың, бір объем? 270 мың, 2007 жыл. Алмашы жолы бар екен, 97 07 33 28. Сізден бе? Досыңа бәрі келеді. Досыңыздан ба? Іштері электропакет болады қой деймін, төртетін айттым ғой. Bir объем дұрышында болады. Түзелуші еді. Сары қанша екен, сізден бе? Қаншада отырсыз? 100 lira kaldı. Темір номер екен, а? Temir номер. 100 мың дейді. Номері 557 90 91. 2002 жыл екен, а? Ичкі түзілшен көзен. Арты простой, так, алды электропакет. Так, мұна. Мен матизер баша шалып кәсірек талаттым әлі. Мұны қанша деп тұрады сенаңыз? 210 мың, а? 210 мың, 2004 жыл шығарылған 7-8 кен объем, так, номер 77 09 15 27 кен тондар. 210 мың дейді. Состояние, түзіліші. Қайқа сыртларын көргөзіп берейін, бар жерін. İçin көргөзіп берейін. Камераны үзбей, кете берейінші. Есі жоқ екен. Только есі барларын біліп берейін. Матисілерден бе? Есі жоқ екен. Матисіздерден емес бе? Марга айтып башатты. Чавам не қылып жүресің дешат па? Тергілік та, визитки да тергілігі. Азын яқта тиколарға келіп қалдық же. Ең главный қайналан жағы шул жақта. Тикодан баштайлышы. 120 мың, 08 объем. 707, 87, 13, 90. Ютқа тартып көрейін әке. О, сіз шықпайсыз әке. Қайды кечеңді өзім лешіп қалдым. Тиконың басын көрдіңіздер, сыртқы түзіліші. Азыр мұндай тартып атып, жаңақы көзге жақшы көрінгендер, сен аш өндірақтар болса, ичі сыртынан бері жақшылап тартып берем. Жақшы тартып берем. Тиколарды өзі азғайып қалтыр бияқта. Так, жоқ. Қайтқандар жоқ, қайт баштады. Кешкі 8:30 паш 9-ға шамалап атады азырша. Ака ақшасы қанша екен? 140, 08 объем. 98 жыл. Автомат екен. Автомат, Тико. Ички түзіліштерін көрем дегендер. Аял кішілер алтыда көрсе бола береді. Өте жақшы ем біраз тозға шамалап атқанда байланышты. Артқы түзіліштері. Несін қылыш керек, қылаш керек, әке? Только айдаш керек, ә? Жақшы. Номерін жақшы тартып қойым, 104 мың. Автомат Тико іздегендер. 554 46 46 33. Қанша екен ақшасы? 80 мың камер? 80 мың кем бар. 97 жыл 08 56 литр içetті. 700 9 70 85 77 дейді. Так,
Kızılından bulan. Artızılışları. Niyesin kılış gerek? Miniş gerek Tolga. Tolga miniş gerek ha? Ne vardı? Ha bu şu. İşte koy. Taza tavuş diyeyim hazır. Pazarın adresi da. Tikolar tart biren tiko balarda. Sena biri 20 min. 98. 77 min 19 20 79 değil. Mekanika bak ha? Mekanika. Balon doğru canken. Tak. Düzüşün ürgesi var mı dayı? 85'ke nakka veriyorum. Akça. Naga 85. 85. Bir az kaçta turan aranız? 120 de. 120 bol kaç 85 mi? Az nomerini daha bir жаңылап koyum. Nesin kılıç gerek kılıç gerek ha? Еште kesin. Miniş gerek Tolga. Bol Tolga miniş gerek 85 min акча kimde dayar bolgon bolsa onda номерге чала бересиздер бol. Базарыңыз берсин ака. Тико. Канча экен ака? Канчада отасыз? 90. Несин кылыш керек кылбаш керек ака? Тольга миниш керек. Тольга миниш керек мына. Мунун жанакында парог бар, парогу жок, аттарын унутуп калдым ужечи. Тольга миниш керек мына. Арткы алды түзүлүштөрү. Я тартсам болот экен. Siz berip atасызбы? Бұл емес. Бул эмеспи? 100. Канча? 65 мың 70 мың береді екен. Жөнүңө? Ошончага берем деди. 50 мың сұрады. 2-3 сена 110 миң дейт. Договор не дейт? Номер дейт. 75-ке береді екен деп қойырсың. Коюң 75 берсең мен алып беремін. Ушуну? Сизге жооп бересизби? Несин кылыш керек кылбаш керек экен? Абам несин кылыш керек кылбаш керек? Айдайсың да. Тольга айдаш керекпи? Ана. 50-ке болса берем. Мына эси биякта экен го. Жоқ, мен балық. 50ге бергендер айдап жүрөөрүң жакшылыкка калат. Айтам да. Мен сені жоқ біледі. Сода болмаса. Дадил өрлө тонар, дадил. 50 азыр матч бар бе. Тикон бир балонун канатпай азыр. 120 миң дейт. Номери 509 30 57 36 дейт. 2003. Силерден ми кам? Силерден бе? Эси жок экен өзү. Эси барларын сага карап беренсемчи. Эге сорлар. Сизден Тико ака? Жоқ. Эси жок. Сизден бе? Канчада атасыз? 80. Несин кылыш керек кылбаш керек? Экти алдым да. Кудо кош келди. Бол, калган жакша, мотор, сотор, коробка. Жакшы. Акчасын уктуңуздар.